yenim se Mamponghene ne hodonti Mamponghene Ghana hodonti awampanyin abde akire ne hodonti ana na emu nyina mo ha na de ba kwa se hye ne nso ne se enne ye launch book enne ye be share dasebre en bonyam aha anye rally grounds to be somewhere mutisha na machine de fair we there it is possible pa na ebom se amampanyin abde akire aba se flag a mohim no na modidede eba animo ha na wabato jom it is possible there and there sremo a munyi edo efim na me hu se ni die and I ma dasre and that ka juma die ke se ye no classroom e ya pe na dia ba se de abasde yo bia be nyami na oje ku fi no wa complete tie be sremo a Oma aha and rally grounds. Emo bahaba is a classroom.
Michael and all Angels Anglican Cathedral. Wow, well, thank you so much. Now, we have gathered here not just to honor Osei Bonsu, but also
to reflect on the importance of documenting our rich history and heritage to inspire our future generation. Distinguished ladies and gentlemen, I'd like to invite the primates and Metropolitan Archbishop of the Anglican Church of the Province of West Africa and Bishop of Asante Mampong, Most Reverend Dr. Ben Smith, for the opening prayer. Yeva Sabo Emma, Reverend Dr. Bajo Yabesre na Yabo Empire. Esre se yebetubia yen sorry na yemom paye. Yemfa dwumedie hye otwedi ampo Nyankopon sa. Ifi se oye na hoden nyansa ene na adom na odi adom yankasa ena na da sebra. Ene nyansa ene ehumu a ohunu ye da mo asi. Yebom paye we janu ni oba no ene wo nkokon ni dimu. Amen. Ye Nyankopon ni abankase ye do ase ifi se tumi a wasuru ni asase nyina ye wodia ye wo na wo hye enne dai se dwumedie beba so na o ma firi miamia ebeba abepoa se de be ya eye dwumedie a ye di ni na wie yi ebekọ so erade ade wase ade ma o my Ghana eye o mampani ne na boafo o mampani abedi etira na o wa se ye ede ma Asante mawura ene anga se da sebra ene nananom ntagonwa ene wiei yahia ewo nana nyame udimu ye to nsafro se dwumedie nyina wawrade wodia dibraba snapruti ewrade be fonu me nyina no mu hye otumi kase no ase ye pai bone se enkunimdie efranka ye wawrade wodia nti ma dwumedie ye frase ewie wonkunimdie Erade ma nyansa ewoda sebre enwuma watwere mu manembra umma nyina so na yemfa mu hunu esuehunu na yemfa nchichiri ye my Ghana ebre mu na erade yesre se oman krankro eman buntuo ene oman da chi ni nyina dra wonsamo wadaroma shira so mai ma asombi akuru ni panti ase afia bato ayeto erade manene umma dia tumi bia ni o mai be die sie ye bompa ye achichiri za tumi no ewo Yesu ni mu ya memma eniye Asante ma eniye Mamponghemaa eniye Ghana ma nyina eniye erade ye ni kbe die nyina hye won sa befa no mu hye wanu nyama emu o Yesu ti e na ye bompa ye ka amen kase hye erade no nyam welcoming Vice President of the Republic of Ghana, His Excellency Dr.Bawumia. Among the dignitaries is the Mamponghemaa, ever beautiful and elegant, Nana Agyakoma Difie, the second. Yawamo ada touch na nanam chia shemu idea basra se ebuku asem ede eka ebuku ti ede ehia awa ha denti kasa no e ba poto kakra afra kakra eyeso se bia e poto na ye kasa na ye bu na dimtia ente sa nanam we have gathered here not just to honor that's where Osei Bonsu, but also to reflect on the importance of documenting our rich history and heritage to inspire our future generation. Distinguished ladies and gentlemen, I'd like to invite the primates
and Metropolitan Archbishop of the Anglican Church of the Province of West Africa and Bishop of Asante Mampong, Most Reverend Dr. Ben Smith, for the opening prayer. Yeva Sabo Emma Reverend Dr. Bajo Yevesre na Yabo Empire. Esrese Yibetubia Yansori na Yamompaye. Yanfa Jumedi share Ojudi Mamponghene.Nana. If you say, oh, yeah, now what day in Yansa, and then I don't know the Adom Yankasa, and another Sibra. And then Yansa, any Mua Gobnu, the other Mwasi. Yabompaye when Jano ni Obano, and you won't on the Dimu. Amen. To me, be a new minded yes, Yabompaye at Chilis out to me, you know, I will yes to Dimu. Yamema any ye, Asante any ye, Mamponghemaa any ye. Ghana man in any year. Erade ya dikubedi nyina hye won sabefa no mu hye wanu nyama emu oyesu ti e na ye bompa ye ka amen kase hye erade no nyam. Is welcoming his Vice President of the Republic of Ghana, His Excellency Dr.Bawumia. Among the dignitaries is the Mamponghemaa, ever beautiful and elegant, Nana Agyakoma Difie, the second. On just friendship at a professional level is deep. It's more brotherly and friend. And very simple. If I walk in Amoso, watch your Vice President. Now I have a journey and a share and tea shake. And the Imam of HAVR. Now you the journey and a share. And the Yemen of Tia. Of your bransa, the frame one of a net da ponda aquaside. Yewura, that's a brace Bonsu. Nip so, near Huni, Ne, what you say? That tron one back yourself. And ne, ye Pahontima. Nana mama, you pee. Nana no woman, the more cassa. Woman, Jamu, Eddie Musunsu. The Asante Osei Bonsu, the occupant of Silver Stool, and the Paramount Chief of Asante Mampong. Respected Paramount Chiefs and Queenmothers invited. Nananom, clergy, members of Parliament, Ministers of State, MMDCs, invited guests, distinguished ladies and gentlemen. You are warmly welcome to this auspicious event. Thank you for sharing your time with us. Member, Standing Committee, Asante Regional House of Chiefs. Member, National House of Chiefs Standing Committee. Member, Chairman, Legal Affairs Committee, National House of Chiefs.
represent the National House of Chiefs on land administration projects, represent the National House of Chiefs on Judicial Council. Osei Bonsu. The second is the former Assistant Clerk of Ghana's Parliament, banker, a registrar, and a secretary to Council of the prestigious Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Your Excellency, Madam Chair, I present to you the occupants of the silver stool, Osei Bonsu II. Vice President of the Republic, Dr.Bawumia.
Dasebre Nana Osei Bonsu Atosomino Mamponghemaa, our own regional chairman Wood to me, and regional executives, MMDCs, Serikin Zongo, my good friend Asante, distinguished members of the media, ladies and gentlemen. And that way, that's on cool. Akosidai inti memao any Mamponghemaa adai tochi. With all humility and great excitement, I declare the silver stool stabilized. This great book that has been written, Silver School Stabilized, Actors, Heroes, Impact, as duly launched. Thank you very much. Nana Mamponghene.Dr.Bawumia, Yamema Ukwantinting. That's it. Nigeria so aja na me chance awon bayin abede achie abeka se ma launch awie sika eta achie nie mante na onkoi oda wa ha ebeti ansana okọ me konom kontonji so asaba panyumfo a mo wa ha se dedi kan ebeda ya mame Mrs. Demarcus Swase. Yehwe ni monyam a ye papa egia ye mame anu aduane papa ama ye papa ani anya ahode a nkasa bre ye papa wonte a mame ye da wase ye da wase bebre yem papa vice president watin teso agumanum na Osei se wati ha na ohwe ni papa ni direct one na opese oto enwoma no edikai ono atiti ne mowrem wato no botom na wade Ghana cedis no 1 million Ghana cedis 100,000 Ghana cedis and ode to book no edikai no mama nsema no tete ono 1 billion mama nsema Ghana mampani abedi achire die ka se edi no ho adanse ade besa ye e pa cho twa yasa ma me twa Yadamase ebreko yadamase lebre from yadamase Ghana mampani yakase edini ho adanse a ade besa ye de ne ye adwuma ye be no pa na yenim adoye a wodo nipa sedia wode no ho abo afore ama Ghana man ehyenanum kura woyi ama nipa di nipa sei na ese adwene no ho na ebo mpa ye mane se awurade ma de da na koma so bia emrem wonya so stia no mpo no eniama wa ye ebro so mpo se wo hwe mampo ye fam ha kopia adwura ye kuro yi mo ye tun kotal ni development ahodo ye koso mfidi ahodo ye ba ni nyina nam ne teku so ne papa nti ona bo ampratum ni nana prekope ene dasebro Osei Bonsu tam kontimi twani ntetia dasebro Osei Bonsu na wo me ameka sai ena me so me wo kwakwo mpratum ne papa ena ne papa be wo kwaku to we de hie kronkron ena wote ya no ene wo be yi mampo a aye mampo dimu na wo de ti abamu ahia na dasebro ka kire yewura se ye bo mpa ya mamu sa abani sa abaso biemu a menana no monye the minister ampa mo antwe dasebra no won fom what way deputy minister of foreign affairs a position emuye du hwam e de na dru
echire yie enti na kwaku ubeyi mampoaye enti bre me tu wafri wo boss nchai na behwe wo nananom asem ne yaka wa ha enti wagina mampoana mo mpremienu a obeto so me yansan ene beyi mampoaye enwoma no wo boss akasa wo so dia na wo kafa ho Nana me dasi. Nana Mamponghene.Nana Mamponghemaa, Vice President. Nana Asante come you book asem no. The person me dey asem yenu bi edikai. Titia. Nana so Agyakoma ya aduma. President Akufo-Addo one Vice President. One more team crata area to say a free swami and a bepping mampon. Ye baba yan is 6 lane. Unawe aduma ukwale bay ye bepa hontuma na ye pa hontuma ene Minister for Roads and Highways ebeba wakache na ye dia betu anim officially nana mampo ye ba benya ye university na wa kasankasa wo ma di se di opese ye fa to so ene University of Mampong and also Basso na makawe na media sie no adrusi kasem. There's a master day boy at the corner. Vice President Yakasa. Mr. Missionachi. Another Mr. Mibu remember 80,000 Ghana cedis. Momo Monsema Honorable Kwaku Ampracho. Titisikano 800 million. 80,000 Ghana cedis. Kwaku waya die. Why you my Agyakoma wa Agyakoma buku no enegu ho bebre no na ansana buku no yade be hye obi ansem esa da sebre ade ne signature no gu ase ansana buku no yade ama obi anti akrachefo no ho usika no kwa ye twere odi na twere telephone number enne da sebre hye yese anadwi obesiripe asa ne signature sini nyina gugu kunum ye nyame de chaye wochina ya Asante distributor mamo Agyakoma obekasa Yesu dia edi Yesu dia no tumi wom ye ni mo a wo bo Asante mampo ye nim se encha wo beba adwira so da se bra ne ba na wo adwira no nti uyi mampo furu na yi adwira furu ma enye yi mon fansam bokase e ma Agyakoma wase na dan for pa ne Ghana mampani abede akire nti yewura atu na num a wono so kuta 50,000 Ghana cedis what they support to yewura abetua book no bika chairman want to me wo do yo hene ba wo nana nim na wote no wo hwe wo aha de ye nkoma wura so nche na wote ne chairman bra oh chairman bra ah Prempe college for Prempe college for na hia no chama wonto me say what ni wura nchai ni papa nim no wote wo yo hene ba ti ayimfie de odo woni agro se ni wura kasa wono so okuta 90,000 Ghana cedis odi to book no ba ko e de ahye ye wura da sebre animonyam Minister Education o papa de onim say enwumasu de wonfa ni agro enwumasu ya wonfa ni agro so free Education Ministry by there e be say etie wadum asem kakra Minister asofo do mbom pa ye man ntimi nga wo mo mon fansa boka se ma Minister wase nsam na eka no akanya no nti de ode ba no wasase sana adwenkura obepi na chi no wasaba nti okọ akọbọ ne Minister amane wachina de omba bia no omba ma yaso ateni abebo yewura so amane yo American Archbishop wa ha
empire do no mo ma yi nyina akyire no wo se wo so mukuta 5000 wo de top book no bi akoto wo office wo me mo yete kese e ma ye archbishop Silver akonya no ye to the sisia departmental heads moso so akatua no ye nta mo abo bia no moso mo na meto book no bi fa nkoto mo office enche prime de katamu no be mapa me abra abrempon mpanyufo amote da sebra ni mfie enu a woni obi akasa ye chief ministry national house registrar also by 5,000 Ghana cedis also the top book ni bi e da ministry o e da akoto akato ko mo nya mo montanya ha ko ta mo no Mampo traditional council members yes remo mo de montrase na yan hwe awohwa na ekọ na wachiran nyame de cheya monko ahimfie nko registrar. Okay, 2 minutes mama ye 2 minutes maybe na Yewra Ghana mampanyi abenetire nyame hwe adoye a wodo nipa na wanya wakoma so ade nyina ma ye nim se nyame wa yawie wode obesi yie na ye nyina enya ho mfa so yankopa wo nhyira wonte na ni ma ho na de obeye bia no enye yie enye nhyira eda wasifa